Chief Executive Member Kakasa Hill Autonomous District Council uba penyai sing sim menda kasngi kakasan terik unopra arajar arpulai ulah plat ba ye kawai ke film lingkat kabalai kerteng kiwa kitwai ke jingim ya kana ke film la penbit penbiang dauba Nicholas J Karnami baduba Malvin Anwar ba kane ke film lingkat kade halor kumno bagi beri ki penjulur at penjebo ye kiwa hakisngi ki ba menta kabak takjur ye ke jingim ki merat bat kumjuru ya kame maryang kejing tu ban penmi ya kana ka film lengkot kalau mat pen i ki nong song snong bangi dei ban sumar ki ki wa pada kameram eu mình xiêm cá băng ha ba pet ki wa mình mariang ki wa ba khut clear clear pen bersih dukun dan riu dok ha dok nat kem em ha ka siam nim yo di shu tong in ya teli lang pat in pen pha kum ba blai u thao ya ka mẹ jaka ban ngat da li ngat pan banda plastik ya nak mẹ thế nào ya nak saya yang sak thế Tadi saya beli tiba saya nyedai banget ada plastik. Kumnolong, fiyo dotli. Yang ngatin banda ke plastik. Nan tali balapan ti bangsawan berplastik, mana benar berplastik pat? Itu bayi bahasanya tu bah mel tu bahasa Islam. Terus balik. Kumnum tati ba mel mo, pala nang plastar tu dang prenyut awak. Kaken bang, bah ini saya sambil senang ru di sini ladat mana bangsawan bernyot. Ane kuwa, bah. Ani, hapin tip na irong bash nang mo. Ada, pemilik entah, senang ni. Awan kedua ibi kan, makam dia. Tahu waya, rum. Ternyata pim poletre. Nah, pizza, dah isteng pi namun ni kain lenok tambah. Toh yang pisiam ni tete. Kan? Entah. Awan sebenarnya gini. Kena ada pasang samla, ha? Amar ba, kadang mereka komplain. Kalau masuk si siapa, manong mentip ba, pelang pilih bernyot hati apa awak mau? Bernyut hawa. Hi, saya mau bernyut hawa. Pialah. Nilap kena. Oh. Pi, mending pi mulai bernyut sudah itu nyut kendiat hayeng. Te bayaran kamu ni hayeng kakali senong kesemuan. Are ba, apa pilih yang tu kadon tu sengkut ba tu. What bread nyut hang ni? What nak kata bidang bread kan nyut apa awak? Pek saya mentah saudong sokun kat no kacing i sangsot penpek ya kemarin. Mentah kawa bercerpi, kawa amkra, kawa amken. Kila kelalut kenalah. Yang nak kacing le cumpet ba. Ador bar senong mentah katre borba kanwara aku ke suba ke senong kata. Ini giwa isku cumi baro gila kelalong ginalah. Mentah nge po senong gidan tang awe kawa. Hang turut ladak libret nyut. Tak kemud sedangkan no kan kelalong wa amkra turut. Sekali ketin pi dia menik mah. Kasulong ni kan kadang kicing pi. Tentang ni kai nyut keladan kata kali senong kawan belum kita kinyur kijangi. Kekali senong ni kawan arsi dan cuti jauh. Bunuh juan pi. Toh, ya kata ngin apa dia bunuh mo, ya kata ngin ya kenal apa dia keren apa odor basno. Toh apa fibu ya takamat, ngin saya keren alor kata. Hingga persyang ru nak liang odor basno mentah pandai nak umno di bakanyut kata do langgun. Lai nam tapat. Nginon kam bah po snong ngin habu no mentah ada kini kerja kontainer. Ha ba kinwan lagi yang kita menghabag timla kan baik ketrok. Kenapa siru bisa? Pak nak tagila ben bread dia kanit. Kalau punya tiba ni nak liang jeng 11 nong. Ya lewat pun kau manus nama itu kawa. Ela dadan beberapa komputer kan mata you kan yang bangin ya kau kawa.
Bala kindan shi gibre ko muki kibam tiya jod shu ako hakiwa temangi dora kalian muki sing samlani dan kam shu ko ko. Kalian jangan tengah show sowan panmap itu jing bakla jangan. Ya singale iki ba poi perkat kan poi shu tau put. To i jaga pila ewan ni presibun tengaru kanlong ba kendit bendri yang ba kumunong syong bakit kia antara mariang ni namle shu kita ki Te kajing kerpat perkolong ba sisi ni ba ladon kajing maham nang ni syakmat te film ben bread. Nara don pat kajing le kumni nang ni syakmat pat te bang singin hat pensim kat ungga. Mo. Presibun tatong arang kan le. Ai play ni kena semla namar ni maki ba. Presibun mak. Kita kalau ko. Ano presibun? Hak ben ko Ni pen pau kajing sungu you play try kan rat nang bonong thau. Ba ulak play lenti yang ni kumni bang ye don kat le mak ni sing ke bakerpang. Nang ta jonga simet angkat perlok jonga ba Melvin and kurba warba but bagi yo punya don dekat lem hang ni ka office jong ECM badan buram jong iba punya hagajing kerki kam jam jong ila play por knak nang badan dekat lem ni hang ni ka por bat ka klimat ka balong kerpang sikate kumang hitip baga isu abakta jur ka jela me kalya hang ni klimat pat kini por isnam giya gibalaya intasan posnam tam menta kadehi ka isu jong waste management but kumno baga waste management kala poi syakta ka klipmat hakaba kalakta ya kasaudong sokun ke jungi hakaba may mariang kabang but kumba pila na kapor hakaba ngala raise ya ka concern hakaba di baga waste management baga issue jong ka jong julor jong ka mariang lembaga campaign my Meghalaya my pride but hagani ka kenting la sim ni ka mau jam nakabang isim sai ko galat kata kalong banyo pan pusung tu iki pa by day bat kadaw yung kajing kita yung kamay mariang da kajing penjulor yung kamay mariang bat kajing yei kajing ikum ni ba keleng sodong hakat sa bangiya ni yang kajing bon yung kijabo jaban keleng sodong hagilong kiwa bat kam tame kajing kita ya kiwa isko kajing kabangila kajing ba kawam kra kom shirpi ka umken bat kum jo kiwa hakani kajelahi barok kowe ki mar kajing ka bakra ti haka jing persyang kajungi bangin yo pan pusngu thu pai ba nga rengkat ba di ba Melvin and Warba rengkat ba kiwe ki perlok ngile persyang ban penmi ya kowe kani ka film lengkot kadi tang ka shot awareness environmental awareness lani ka jing persyang ban pensapriang ka jing so thu pai ba abai dei ba ka jing koridor jong ki wa ki skut bat kumno khantame kani ka issue jong ka chep ka ba ka jela jong hi ka mat mata but hang ne nga kwa pan pau ba haga leadership jong CM jong iba penyaj CM nilai ba kaki GDC kala sim ya mau jam hakaba kala pride lenti banyo pante lakam banyo ban wat kilat kilenti kumno bangin yo pante lakam ya kani kajing ma ka krau ba ka ap ya ka jela bat lengba ka district council hi kajing persyang ka bang nilai mata kalong kasenjam hakaba kilai tray bat ka world bank kadang kajing persyang banyo pan warra ya kata ka systematic segregation of waste kamtam kabang hapan ay kajing iro kalong ya kata community participation kaba tila lampang da kaba ay kajing kersyan sa kisnong itaw da kaba penbiang iki kalikit nyot te kai kabang kalong ba kajing persyang ka don hi na kalyang jong ka district council kajing persyang na kalyang jong state government ko don nrai kajing ko ru ka don kaba kraw ba kalong mangi gipat ba haba ngim don kata ka mensim ya trailang kajing ba kle na kalyang jongi ba kata kajing kabang kamtam kalong ha gidor basno tiga ni ka fen lengkot kalong tang kapan peni ya kajing sisya kabangi ngisem ha kabangi lek ben le awareness keleng but kumno lesi lengba ini filmi balkot kanwan kajing sempang sekipat ba angi kwa ban ai kuplay kapang kapati CTV iba ban ker ha kapati CTV kala simkha ban ya don rekat lem ban ngi ban senran lem ban ai kajing kersan lengba ka launch jong kani ba ha kani ka por ngin yo ya kani ka public launch da ECM Badan Buram Jongka District Council iba penyaj but kumtang in play pat ba ya kani ban ngin pensapriang pat ba bakan long kum kata ka katakanlah ban pusngot hu iki pat ba by day bat kani ka issue bat lesing ngin yo ban ket yuta uso Jongka Jingkermen lengba gaji persyang namar tipun kilat patai kubor kumpi ki pro nakapor si kupor pilaya senran lem ban yo ban patai ban yo ban peni ki pat ba ya kini ki issue ki bang laris kamtam lumbangan ni ka campaign my Meghalaya my pride hanrai ini naki media house per la yo ban wan hai jing pentip ba kham kerke ya ka ba nin yo ban
pendap ikni kawai ke program ke berit enri ke bakit jimut bat ke badan jimut aduh tak ya ke bangin yok ban launch lan ban pelaj pai ba ya ke nika short documentary film ngila menong ke ban long shibenta kum ka kenja jing hikai lan ka awareness ya ki pa nong shoshnong jong kari khasi ke be ke jongi ya ke ba kan long ka jing kurku shibun abangi la ban ji ding ba ke nika short documentary film te kendiat ngaswa ru ban penbawi ka jing ai koblei kerbang ye iba Nicholas J Economy bangi jukhat ye iba manik iba ngila etip pai ba la shapang jung i kumjuru ya ka mensim smo kya ka jung i ka jinglong kit khli ka jung i kumnong shoshnong jong ka meghalya kamtam pori khasi ban pet ya ka jing kamtam habede ba ka khoi ka suba sauki saudong ki saukun jong ka ni kari ka jungi hoi ni naka Khasil Autonomous District Council hakini ki kendiat banai ngila persyang bantau kilat ganti hadin bengila yo ikani ka Solid Waste Management Act arja arpol ya ka ba mentangi la shna ki rules but la ban sa pentip hapo ka ying dorbar shen habide kani ka rules ka habide ba kani ka act na so ban ong ba ngila persyang kat bala ban shim jingkit kli wat na kalyang ka district council na kamta kini ki jing bread pathar ki jabo leni ban lum thup yaki waste ne ki jabo ki bami na ki yang ki jungi ha jaka bakin le bread shasurok kat shabalap basyam henry kila le seban lum thup lingba ki initiative ki bangla persyang ka first phase kalong bingi ai kini ki kali kit nyot ikishnong ki hima ki jakayo ki we te hoi ni iru bamdei tang ban khoi kini ki rengkau ki jaka rengkau jongi ki saudong sukun ringi sukhya ru wat ye ka jingdon jong ki wa he ki wa rit ne se kini ki tolong kita ki catchment area ki springs ki baper hapo rekhasi ki ba itanan ki ba mensha ni yo nam shapang kawa khra ni yo nam shapang kawa sherpi nri menta susi ban yathu ba kuma pi saki dalai jong ki khmat baka kani kawa kalayap te bat ngim kwa ba mangiru hakani ka pateng ba menta kum ki nong sensyar ngin isa ki we pat ki wa ki ba khoi hari khasi kin long kum kawa khra ngidon kum kawa ken ngidon kum ka wa ngot ngidon ka wa yo kini ki ba marjan bat kini ka social te na kalyang jungiru ngin treshitom ngin ya don kata ka jingkit kli kabangin kerpat ru ye kipai ba banya trailang bat ni khamta so ai kublei kini ki arnut kirang ba rengkat bat i ba Malvin warba ya ka ba ki la long kinong penbit penbiang ya kanika short film te hakani ka por nakalyang jong ka council nakalyang ka executive committee nga so ban ong bani kloy banya trailang bat phi nang ni khmat hakino ki por le sig bangi don kam ye ka jinga trailang nakamta kani ka bit ka biang haka bit ka khoi ka subah hakari khasi bro kawai te hani ka por sahisian ai kublei ya pi baro bat kumju nyo ban pleno ekanika short film le ban launch pai pa Autonomous District Council menta ka singi ka khatsan tarik no pra arja pulai niyo ekanika lat banyi kenduk kerbang bat pa Nicholas Kar nami rikat ba iba Malvin warba kibala ya Trish Tom nam tahun penmi kenika short film hakabede ba jing khoi jing suba ban hikai ki priyo kum ka awareness iki nong shoshnong jungi hapo ni kari khasi ba ye jungi ka ba arpat ni chui ya ka jing Trish Tom iba Nicholas bangi khot it ba manik lingba ka jing tre shimet ka jungi kum nong shoshnong ba jing ki khle nam ta ka khoi ka suba hakanika ri ki jungi la persyang bun kilat keleti kanika slogan ibla ong mai Meghalaya my pride let's say kamdei tangka kantin basu shim kumne kumtai naso ban ong ba kadon jingmut shibun tena kalyang jungi ngimdon di ban acknowledge ka jing persyang jong iba Nicholas kum uriu shimet henry tang di we jing ai souvenir kum ka jing I mensim ka jong ni ya i by inang la shushu banang no senyang habidip ka jingla ka jong ishmet nanta kari ka jakun rewo jungi habidip